이렇게 가는. 자, 그래, 나를 똑같이 닫아. 자, 하이쇼, 이제 더만 일제 비슷해도 허이로로 우사이 비슷해. 맞다. 마와장다, 나와 팀장으로 빠지셔야. 여기도 스마? 나와장다, 또 약간 뭐다야? 서스가 에이치 어떻게 했어? 여기는 왜 대타처럼 와서 도우체에서 와서 아래 에이치 어떠? 현지인 둘둘승 허이돈 자른 거다 호그지. 아, 사장님 고문이 들고 있어. 여러서 혼전 그렇게 되게 마치 저거 바르베 어떻게 봐? 우리들을 거기다 저 하늘 앞쪽지가 어떻게 저 다리가 에이치 어로다. 이거 봐야지. 뭐야 대체 살려줘 혼지 비트치. 손이 울리는 생글 파셔니스트는 에이스를 아직까지 와야 머리 이게 설정 색깔라도 쉬운데 손이 흔들어줘다. 마스터 됐어. 야물 하이쇼인 거. 가토니오를 데릴 때 할때도 허락했어도. 하이 호로가 있지 이게. 베제틱. 왔다 소스 왔다 누구를? 아주 일찍 또 왔다. Hey, 비스님. 가다 갈 텐데. 어느 타겟 떴으나. 그렇지. 내가 때문에 아주 좀 왔구나. 자, 야마, 하루 이미 비슷했다고 가르쳤대. 비슷했어. 남아있으니까 어디다 surprise version гэж 그 이치는데 хитээ чинүү дэнийг гэж байхгүй та. Ээж бас хөнгөн шинхэн байх шүү. Тэгвэл дээр үсэг баг жордож үгүйсэрч байна. Тэр бүсэн өөсөө. Яа. 나 зөвхөн батарей солиоч яач юм уу таастай. Одоо тоглоом яа. Би нэг үнсүүлчихэд одоо хүмүүс үзээгээд дундаа үнсгөө. Дундаа. Диффикот авчих байхгүй юу? Юусид тасраа хийчихэж байгаа. Зачи үнийг. Энэ хоёр надаар тоглоод энэ ээжтэй албаар уулзахгүй байна уу? Юу ч тоглох юм бэ? Танаар юу ч тоглож ирэх юм. Надаар тоглоод юу гэсэн чи? Үгүй юу ч тоглох юм бэ? Наши ява. Бисти харагдаж. Ханаас гараад ир. Миний муу томоо ирээд ирж. Нөгөө хоёр нөх ээж. Таачтай баг. Үетэйг савн татаад байсан. Ээж юу гэж. Би гайгүй хансаа ээж. Засчихсан байж тий. Ханаас амжаад гараад ир. Манай авгаа засчих чи. Мондөг юм аа энэ. Одоо ингэ би яруу яваа шүү ээж. Мондөг юм аа нэрээ. Хой. За ээжтэй ямар ч юм үнсээ нүнсээ. Энэ шийдэх байхгүй. Вирус. Хоёроо үнсээ яах гэдэг юм бэ? Өдөр бол яагаад 2 жил гаруй уулсан уу? Юу? Утаа зүнцүү. Яагаад байгаа юм бэ? Хой. Яг вирустэй биш яагаад вэ? Арахгүй ингэж байгаа. Энэ батарей шүү дээ. Энэ. Батарей суучих. Энэ шийдэх байхгүй дээ. Батарейг хийчих. Энэ хоёрын зөвхөн байсан. Муу ичиг орсон маттай байж хайсан. Дараа аюу үлгээд байж хаяа. Удаа зүгтүү. Би тэр хөвсгөл цаадан гуттай байж байгаа. За яах вэ? Чи одоо яагаад байгаа бэ? Сатана бакшиг тогдоор аа. Миний цаг уцаад. Тунда энийг аваач айгүй мөр бадаа ирээгүй юм чи. Яачаа байгаа бэ? Хүүет нэг. Нэг нэтаач хоош. Миний чи кананда ицсэн уу яа? Миний мохо аюнгам цаасаа явчихв уу? Яруу явчихсан